Assalamualaikum, sampurasun, dulur-dulur sadayana. Seperti biasa, urang menjuang kuliner alam deui. Dina dinten ayeuna urang juang masak terong sambal mentah, tapi terong kieu tah. Nah, terong ieu bulet terus cengek, peuteuy, dan tak lupa bawang asin. Ieu nah, bawang beureum. Ayo juang gas ke nol. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita keretan heula cengekna ya. Dua kita pas heula. Cek teman-teman, pinggirin dulu. Nah, terus potongnya. Nah, siap bukan dia tuna enak keretan terong.
ya, ya kita keeman sebenarnya itu besar ya plastiknya ya, kita keeman supan uyah tinggal tungguan 15 menit, tungguan 15 menit. Kita bakar dulu lauk asin. Jangan tidak lupa petai nak. Ya. Sampainya udah 15 menit. Jadi kita buang airnya. Kita perut aja, jadi kita perut aja, masukkan lagi. Jadi teman-teman terserah ada di renos atau di remes-remes. Nah, masukin lagi. Iya. Masak. Ini terserahnya ditumbuk-tumbuk di renos. Pakai tarasi, kalau tidak ada tarasi kita pakai hulu lauk asin. Hulu lauk asin kita proses dulu.
Iya nya, masukkan minyak goreng seetik we. Nah. Terus rames-rames. Oke teman-teman, sudah jadi. Kita cobain. Mantap. Kita cobain teman-teman. Mantap. Kombinasi sangu yuk. Kebetulan saya coba sangu di rumah. Bias berem seperti biasa. Betuin arah tutung. Kalau punya jadi. Esa daerah wilujeng tuang. Itu teh. Ya itu. Itu. Wah, panas euy. Selang hiji anu hayangeun. Nah. Mantap. Mantap teman-teman. Kilo. Dah tilung teh seuteugi nikmat. Saya belum dulu betul. Baik betul ah. Asin lah. Tah ai sok asin teh kieu sok aya laleur, mengundang laleur. Mbah terung atah. Dialog merdekanya. Belakang ini
waspada teman-teman. Oke, hatur nuhun kadulur-dulur sadayana anu tos ningali video ieu, tong hilap like, komen, sareng subscribe lamun resep kana video ieu, sareng share ka babaturan kadulur-dulur katatangga ulah dikekepan tinggal sorangan. Wilujeng istirahat anu keur istirahat, wilujeng damal nu juru damal. Hatur nuhun.